obwihanga ryona ryabaniriza guzo kwijuke kiro cy'abajurizi abarwentozo secondary school twabashangana bayonze town ya rwentozo baherire nko muringo gumo go kwehayo okwereza mukama nko kwa abajurizi ba Uganda bayehire yo kufera amadini gabo twazo musenta yitu twayera twashusha ibinyasi twarundana kasasiro twajosya kugira ngo nite twayereko kwehayo ngo kwa abajurizi bayehireyo ahabo dini yabo abatura ba rwentojo basima umurimo gw'abeji bakora kandi n'ikirungi abana barhombe gemerumo no bakugarukomuka mbabamba manyokora okubakoremerumo yahaka nenda twari umuco gusima abantu ba Radio West na TV West ahubwo kwayo amana gabo kureba umuntu bahika aha muntu wa burijo kureba ibiryenyuma kandi no kugezaho kutungura umutindo gw'amagara nabwa nyuma yo kuyonje tawuneji aba bagaruka yishomero ryabo ayibakorero kushaba okwayebemberwa Reverend Charles Nareba Reverend Charles Nareba yashaba beje n'abashomesa okwehayo mu ruburu cumwe nk'abajurizi kandi ngo bahamero mu ruhanga nani mbashaba ntweye tugere tuta obo musasi mweni bakurebe ngo yehireyo umushoma kwawe ugira uta uyiyo reka kubeki zende nambwe nabashemerwa ona indamu yo muzamburo kumwena hecho cyayereka ngo nimwe mwamuriyo numwe hayo abizobeye munimwe mumanyi nambwe nerizo mwamani burubiro bishato kwa mukaga buri mwaka Uganda ne yegito hamahanga gandi bijuka abazurizi ba Uganda baferire dini omwaka gwa 1985 okuzara 1986 abakristayo bakabarya abantu 22 kandi abakristo kuko babigamba nabo bakabarya 22 Nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwire